Keblai pi baro yang pedang subhai pi syakatup kubor mentakajan miet syaban paj kubor kibubnya ini pechwai kimat berkongsan. Job ke UDP na soyong konstituensi pelim iba sensyar kuparoi lingdo thaba yau kertong ke NPP iba samnen malngyang dalai hajar sauspa arfu art votes. Tambun ke Kongres hak election ke yang darba tawan ke jela Karnataka remno ke BJP nak away nak jela bersyatier. Sedang wan pai ke jingsuk hakanduli rai ban omdon ke kai pateng bat ki karbi haduk ban dep ban penbej ye ki kenrum kenram. Bat sedang ke Meghalaya State League Peliam ke Rangrajit United ya ke Nyawasa da United da Alanon. Ikubor ke bapnya. Ka United Democratic Party lani UDP ke job hak election ya ke bala pensange menhakani ha soyong konstituensi ukertong ke UDP uba sensyar ku paroi lingdo thaba ula penram ya ukertong uba wan baar uba samlen malngyang nakaseng National People's Party dalai hajar sauspa arfu votes. Ukertong bala job nakaseng UDP ulayo khat rew hajar rew spa nyob khnai votes but ukertong nakaseng NPP ulayo khalai hajar aspa san punyo vote. Rew ngot ki kertong gele khun yakane election kam hashwa yak election hasoyong la pensange no shwa hadin ka jingklat bakendit jong uwei na ki kertong nakaseng UDP uba HDR lingdo ubala khlat no haka arpau terik urempang. Ukertong ubala job uba sensyar udai ubahayeng jong uba HDR lingdo. Habakran sepang kimat treikam bah kemat tam jong ukertong ubadang syajit menta ula ong bah kajing kentiu ya barok ki jaka pulie kedai ke kamram bah kemat tam Ganir kadiga strong message bah apo soyong wajuan dak buat pisah tiet upai ba dak jingin ngati ngalong ba I just don't want to be a legislator. I want to be a lawmaker who's going to speak in the assembly. So kini other subjects like ILP, the roster recruitment system, the UCC, which is like main campaign subject jungi public campaign kan. Kita makwat temu mga. Kaseng Kongres kadang yai beteng bantam banya ke BJP haga jingjit nong mi khmat syaka yang darba tauan ke jela Karnataka. Katkum ka jinglum jingtip nak election commission kari India ke Kongres kala job haki nyophuai teli ki syuki batam haki enrubusan teli ki konstituensi. Ke BJP kala job laipau teli ki syuki batam haki laipsau teli ki syuki. Kaseng JDU kala wan balai dak ke job haki khat ar teli ki syuki batam haki prateli ki konstituensi. Kat baki wei pat kiseng san hima kila tam haki sautuli kishuki. Ya ka jingyo vote la pelong na ke benta baro ki arspa ap sautuli kishuki shika yang darba tauan haka ba ka jing tap vote la pelong men haka sengi balang jong katayo. Ki nong tap vote ki belawan ban tap vote kila poi hado nyopulai point iwei kendai na kashispa. Ki kertong ki belai kun na ke benta ki arspa ap sautuli constituency kila don hado kumba ahajar nriuspa khatsan ngut. Kini kedai ke jingjob jongka Janata Janardhan laong Presiden ke Kongres Malik Arjun Kharge habakren sepang ki kam ba keseng ketrei hakani ke jela. Sedang banwan pai ka jingsuk Kanduli West Giant Hills hadian balami ki jingekan at nakadau ka jingkeno baki breu na karbi anglong kila thang ye ke sam up lingka bat lightly ki yeng trap ha ka snong men ha ka sngi tho dieng jong tayo. Hadian ka jingmi ki jingekan at apdeng ki nong shong snong bakentup iki Khasi penar bat ki karbi hakanduli ka dorbar snong jong ka kanduli kala pelong ya ka jingelang hasnong bat larai ban pensange lut baro ki jinge khai pateng bat ki karbi tat hadu bandala ban penbej ya ki jinge ya kani ka jingelang lawan bani shimbenta di Deputy Commissioner of West Giant Hills BS Solia Superintendent of Police IC C30 irang ba snong ka namdong B site sama Shengyar Plu bat lapang ap ringkat bat kiwei kinong shong snong hakane ka jingelang larai ban kentu ya kinong shong snong bakim dei ban lech shaki jaka basa ki karbi ban lain nakino kino ki jingmi jingkulmar. Katnat agriculture amperin lingdo ringkat bat ki nong mi khmat nong krem bat I balong ru I president ka VPP iba Arden Miller Besaimot
Hinin ke sengi ke lelek ban pej ya ke yau duk ke balong ke yau ke bahek ha Meghalaya bat ke badon ye ke riti ke duster ban lek ban ye kren bat ngap ya ke ei ke ba kinong kayi bat kinong rap kidon ban ong ha ke dei bat ka jing ot kilo na ki marap ikong lingdo hadian kene la pembena ba on sathawi ke komiti ke ha bat ki kendon an ban pentikna ba kinong rap bat kinong kayi kin om jenjar na ka daw ke jing kiodon ne hiado palat jong ki marap kini ki arngut ki nongelam ki la pentikna bakin trei na ke benta ban wanra ya ke baha kamiat bat ke biang ke bet jong baro aliang bat ba anamai lat bandon kenu ka jingnon ben yanoi nuru Today hi ki yo ki bapenyan ka kisir ka hima ka district council ni burom ya kata nama ki dei maki ki belum try yo rengi na kaliang kasokkan ngin sa form pat ki wait pat ki kerja guidelines la ne ka kerja jing ai jing mut kumno pade ban pet ba adon ka lenti pedeng ka ban yada ya ka hok jong nong rem yada ya ka hok jong nong di bat ya ka hok jong nong ki Trained Nurses Association of India lane TNAI Shillong branch nin gesni galar khe ke International Nurses Week ahajar apply halor kapang our nurses our future hakane ke jingalang e Dr SS Nongbri Director of Health and Services MCH and FW kamya soka Meghalaya ilong kum ikongsan e Dr Nongbri haka jingkren jong e ilapan pau ya ke jing donkam jong ka tayo National Nurses Week habakran bat ka did news Meghalaya Director of Health and Services Kasoka Meghalaya i Dr. H.C. Lendam ilayro ya ki nurse namar kajing preshitom jong ki kamtam hakapor jong ka klam COVID. They have been a wonderful lot. We have seen especially what we have experienced during the COVID-19 pandemic. They were really the front liners of the healthcare system. Without them, they are the backbone of our healthcare services in our state. Without them, like I have said, the basis of the foundation of a hospital is based on them. Without them, the healthcare system will be a failure in our state. So I thank each and every nurse for their dedication, for the sincerity, for the efficiency, for the empathy, for a kind word, for the hearing, and especially for the helping hand they have always extended to each and every patient, to the community as a whole. Karang da Jet United kelas dange ke Meghalaya State League ahajar apulai da ke jingjob ke beitenat ke balong Arla North persya ya ka Nyawasa United ha ke jingele kai play ke bala pelong ha kyang nang ba stadium ha jawai hinin ke sengi ke kenhun jong karang da Jet kala yo ban tap gol habaro arkala jong ka jingele kai bat ya gol la tap da u wan lam suk nong klau ha ka minute balai pusau bat da u dame hun si ha ka minute ke ban rupo akaba ka kenhun rang da jet kala yo ban pen pau yela dia ha ka MSL season lai hakmat jong bun ngot ki nong pet kai ha jawai stadium ha ka group B ya ka jing play ka ne ka limpung ile kai la wan ban pen ipu ipieng da iba Shakliar Wajri ibelong i menteri katnat ki kam sports and youth affairs kum ikong san ha ka jing don lang jong MLA ka jawai iba wailat miki shila mentapa ini pej ya ka jing long jing man ka sun beneng ka jing shet ka long arpunyo point r degree celsius bat ka jing kriat ka long khatsan point sau degree celsius ka jing skam gau hau ka long lai punyo ni shispa men step bat apasan ni shispa jan miet kan don ka jing half slap ba malumala hagi babun ki jaka Ashwa bangin penkut no ngi penkan mau ya pi bai kene ka khubor na lor ka ba pi yo i ha ki television pila ro ban pej live ha ka YouTube channel jong ka DD News Shillong na ka benta ki khubor ba man la ka sngi pila ro ban pej ki khubor jong ka DD News ha ka Instagram Facebook ba Twitter Shaw ban poi shi ka bakut jong ka thup khubor ni pej bang sa asian ni kini ki mat ba kong san Job ke UDP na Soyong constituency pelim iba sensyar ku paroi lingdo thaba yo kertong ke NPP ba samden malngyang dalai haja sauspa apu votes Tambun ke Kongres ha ke election ke yang robat tauan ke jela Karnataka remno ke BJP na ke wei na ke jela Bashatir Sedang wan pai ka jingsuk hakanduli rai ban omdon ka khai pateng bat ikarbi hadu ban adap ban penbet yaki kenram
Bat sedang ke Meghalaya State League peliem ke Rangdajit United ya ka Nyawasa United Alanon. Terparlok kat tunggu lapoi sebekut jeng tuk kubur jeng minta janmiat haduk bani syar pelasai kesingi haga jok kepo kudu shibuni pi baro. कल वो एड नहीं आती ना रिकमेंडेड वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड्स नंबर 1 टूथपेस्ट मिसलीडिंग एड थी, बंद करवा दी। किसने? सीसी